UK दा COVID-19 गे अनि सुबो वेब न मरम ओइदुना लंदन दा अमुक्का लॉकडाउन तौरब याय यूनाइटेड किंगडम दा COVID-19 लाइसट की अनि सुबो वेब मायोक नग दौरे हाइबगी अकीब लैब मरमना लंदन शहर अमुक्का हन्ना लॉकडाउन तौरप याना लैरी हाइना ऑफिशियल ओइब पाउगी सोर्सिंग न हाइरी लोकल काउंसिल लीडर सिंह अमसुंग सरकार की ऑफिशियल सिंगा मिफम अमा पांगथोकलब मतुंगदा लंदन मेयर सादिक खान UK की कैपिटल असिदा इन्फेक्शन रेट यामने हेंगलकपासिना अकनब खोंथांग दरकार तारकप याय हाइना फोंदोकी भाइरस संदोरकपासी तपथानबगीदमक लंदन दा अथुब मतमदा अहेनब खोंथांग दरकार तारकप याय UK की अतै मफमदा हानदगी लौखलिब खोंथांगसिंग अखोइना खनगनी था तरुकी ममांग तौखिबा अदुगुमना अखोइना भाइरस लाक्सिन बंगमदब मखै संदोखिबा अदु ngairaga leiba tauroidabani haina aihakna chena thajai haina सादिक खानना हाइखि अनोब सही लाखपगी मांगोइना ना थेमस तुरेलगी मपांदा फायर वाक तौदुना सही खुदिंगी मी लाख अमगी मथक्ता पुकनिंग सिंगसिनखिबा अदु हंदक्ति तौररोय हाइना मेयर असना हाइखि लंदन मी लाख अमा खुदिंगी COVID-19 की केस हेंगलकपगी चांग असि हानदगी चादा 19.9 ओइरंबदगी चादा 15 रोम हेंगलकली हाइना महाकना हाइखि UK की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन असु UK दा अनि सुबो वेब लाखनब याय हाइना अकीब फोंदोकलदुना भाइरस संदोकप तपथानबगीदमक इंग्लैंड सिनथुंगना अकनब खोंथांग क्या लौखलब याय हाइना फोंदोकी अनिरक सुबो इना लॉकडाउन तौबा हाइबसी मी पुमनमकना पामदबा अमसुंग इकोन कोनबदा लैबा खोंथांग ओइगनी अदुबु चैवल असिदा मी तरुक्तगी हेना पुनबा यारोय हाइना अथिंगबा थमखिबा अदु खक्ता नतना अतै अहेनबा खोंथांग लौखलकपसु याय हाइना प्राइम मिनिस्टरना हाइखि अदुगा तोप पावमना हेल्थ केयर वर्कर सिंग दे अटैक तौबसिंग चैराक पिनबा राज्य सभाना बिल पास तौख्रे COVID-19 पैंडेमिक मनुंगदा लाइना लाइसट असिबु लांथेंगनरिबा डॉक्टर अमसुंग हेल्थ केयर वर्कर सिंग दे अटैक तौबसिंग सही मंगा फावबा जेल दा थंबा याबा लेजिस्लेशन अमा ngasi राज्य सभाना पास तौख्रे The Epidemic Diseases Bill 2020 अदु हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन अपर हाउस दा पुथोकपगा लोइनाना अप्रैल थादा गवर्नमेंट ना इशू तौखिबा ऑर्डिनेंस अदुगी महुत सिन्नबसु पुथोरखि The Epidemic Disease Act 1997 अदु सेमदोक्तुना एपिडेमिक मनुंग असिदा हेल्थ केयर सर्विस ता लैरिबसिंगबु ngapi senbinaba The Epidemic Diseases Amendment Ordinance 2020 अदु यूनियन कैबिनेट ना अयाबा पीखि बिल असिगी मरुइबा पांडमदी पेंडेमिक असिगी मनुंगदा करिगुंबा फिवम मतदा हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिंग अमसुंग मखोइगी लनथुमदा मंगा ताथोगनदनबा पास तौखिबनी बिल असिदा पल्लिबदी हेल्थ केयर वर्कर सिंग असिगी मनुंगदा पब्लिक अमसुंग प्राइवेट ता लैरिबा डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल वर्कर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सिंग यावरी मसिगी लाइचत असिबु थेंगनबा होनबदा एक असिना अयाबा पिरिबसिंग नत्रगा स्टेट गवर्नमेंट ना ऑफिशियल गेजेट थोक्तुना लाइचत असी थेंगनबा होनबदा मथौ तौरिबसिंग यावरी क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट क्वारंटाइन सेंटर अनाबसिंगबु आइसोलेशन तौदुना थमलिबा मफमसिंग मोबाइल मेडिकल यूनिट नत्रगा पेंडेमिक मनुंग असिदा हेल्थ केयर वर्कर सिंगना हथेंगना सिनरिबा मफमसिंगदा अकाय तोय थोगलबदी एक असिगी मखादा चैराक फंगनगनी असिगुंबा थौदो असिबु इंस्पेक्टर की रैंक तगी तादबा ऑफिसर अमना नुमित कुंछानी की मनुंगदा इन्वेस्टिगेटिव तौगनी अमदी करिगुंबा मरम खरदगी कोर्ट ना मतम सांगदोखरबदी मसिगी ट्रायल असी सही अमगी मनुंगदा लोइसिंगनी हाइना बिल असिदा पल्ली बिल असिगी प्रोविजन की मतुंगिना करिगुंबा क्राइम चथरंबा नत्रगा इनसिलंबा मिसिंगबु था अहुमदगी सही मंगा फावबा जेल दा थंबा अमदी फाइन ओइना लुपा लिसिंग यांखैदगी लाख अनि फावबा खेनगनी हाइरी अदुगा तोप पावमना पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ओइरंबा MLA तरानिथोइ डिस्क्वालीफाई तौहनबा गवर्नर दा तक्सिनगदवी स्टेट की BJP ना लुचिंग बचुंगसिनबा गवर्नमेंट असिदा हाना पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ओइरंबा MLA तरानिथोइ की मथक्ता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कमरी लेना डिस्क्वालीफाई तौहनबा अथुब मतमगी मनुंगदा गवर्नर दा अयिबा सेरोल पिसिलगनी हाइना MPCC की स्पोक्सपर्सन MLA कैसाम मेघचंद्रना फोंदोखरे ngarang nungthin online press conference amada Meghachandrana haiki High Court of Manipur na tha sigi taratareta takiba order amagi matungina the Manipur Parliamentary Secretary Act 2012 amasung the Manipur Parliamentary Secretary Repealing Act 2018 asi unconstitutional oi amasung invalid oi haikiba leire masigi roidana ing 2017 da hauzik BJP na lusingliba chungsinaba government asida yauriba MLA tarani thoibu Parliamentary Secretary oina haptuna Office of Profit na singba posting pahin bagi damakta Indian Constitution gi matungina disqualify taunaba Manipur gi governor da Congress ki maikei dagi ai baserol ama athubada pisilagani mahakna High Court of Manipur na takiba judgment atu Congress na taramna oi Indian Constitution ki Article 199 1A da yamna mayek sengna elected members singna minister natana government gi office singda Office of Profit na singba post ama tapai be ade haina yauri
MLA Singdi State Assembly na piba talab amasung atay khudong chaba sing adu khaktamak lawgadabani adubo ing 2017 da ruling gi MLA Sing L Sushindro Nahakpam Indrajit L Rameshwar TI Saitavrata Ais Dingo Dr. Sapam Ranjan Soibam Subhasandra K Robindro K Laisio Khasim Basum Awangbo Niumai amasung Asap Udin NPF pu Parliamentary Secretary Sing oina hapki MLA Tarani Thoina Parliamentary Secretary Sing oina hapkhro matungda makhoina Manipur government gi GAD dagi talap laukhre GAD na gari allotment tawkhre GAD na order thoktuna driver ka amasung staff sing pikhre masida cheningai kari sulaite Maramaduna Makoina Office of Profit Chingba Post Pahin Bagi Damakta, Makoibu MLA Dagi disqualified to Honabagi, process Lokanaba, Manipuri Governor Dr. Nazma Heptulada, to Matam the Congress ki Makedagi, representation Ama Pisinaba, Sam Sabaloire. Indian Constitution ki Article 192 da Yauriba provision Yimatungina, Governor Nasigumbo Office of Profit ki posting Pairiba, MLA Singbo disqualified to Honabagi Chap Chaba, proceeding action Lokadavani Haina, Yamna Mayek Sena Constitution da Yauri Haina, Megasandrana Pongoki. Mahang Nahai Congress Party na Governor the Office of Profit Kamari Lena MLA Tarani Thoi Matakta action Lokanaba Cherol Hek Pisin Baga Manipur gi Governor na su Constitution gi matungin na lofom thopa thabak sing adu tawrakani haibagi chaw thajabalai Masida thoidokna matam longningai leite Hiramasi gi matangda Congress ki maikei dagi amuk legal gi oiba challenge tawbagi wafam leitringai da adumak thabakta ontholakani haibagi thajabasu thamli Hojik leiriba BJP gi chungchinaba government asina mamang da illegal gi oiba thabak kaya ama tawkiba aduga mari leinana thabak sing lokhat khidrabasu handaki High Court of Manipur gi judgment asidadi kanana su hitokpa yaroi Manipur government na su thawaina lawdabasu yaroi haina su K Meghachandrana phongtokhi aduga topa pawamana Pharaba journalist Rajib Sharmana India gi border gi thorang Chinese da haidok labi police Delhi Police na ngasi Pharaba freelance journalist Rajib Sharma asi India gi border strategy army gi deployment gi matang da Chinese intelligence da sensitive oiba paw kaya pithoi haina maral sikre press conference amada special cell DCP Sanjay Kumar Yadav na hai Sharmana Indian media organization kharada amadi China gi Global Times da defense kamari lena ba issue kya ki Mahak ing 2016 da Chinese intelligence agency singa contact tawna khi haina maral siri Sarmasi Chinese intelligence kharaga contact tawna ki haina police officer aduna claim tawraduna freelance journalist asina sahi ama makhaida lupa lakh nifu phangki amadi mahakna paw ama pibada US dollar lising amamam lawi haina maral siri Central Intelligence na phangba paw da yumpham oiraga mahak tha sigi tang tara mari da phakibani police na mangondagi defense ki oiba che chang kaya su phangki haina DCP na haiki Mahang Nahai Chinese nupi ama amasung mahaka loina ba Nepali su cell company gi khuthangda cell phangki haibagi maralda phare aduga topa pawmana military canteen singda made in India gi product yonpagi warep lawdri leibaka sida leiriba military canteen singda made in India gi product sing yonbagi matangda defense ministry na arep pawarep ama lawdri haina ngasi government na phongdokre Hiramasi matang da warep ama lawba leitri haina Minister of State for Defense Sripat Nayak na ngasi Rajya Sabha ta phongdokre wahang amagi pawkhomda Defense Ministry na Prime Minister Narendra Modi gi masana lepsaba ngamba amadi vocal for local haiba miyeng asida made in India khaki product sing makhogi store sing da yonba amadi sijinabagi wafamasi khanagani haina mahang na haiki Methada Modina India na masana lepsaba ngamna na bahona ba haiba miyeng aduda India da leibak asina puthoksa product sing promote tawna ba hena miyeng thamlakli thausil asina leibak asigi sel thungi phibam phagalakani haiki Arubada Pawbilai News Rida ki video bi yengbiri pu khuding makpu thagache